Okay, may kapita na lang mo. May bepitot mo siya. iPhone natle latest version update nito alo sa tampi future na sung. Latest version update future sa atel mi kun kat track lang talay. Na form ka 11 Pro Max na sung lay propose ito na ngamin na kahit Pro Max kahit iOS 26.3 si Mensela kahit 12 Pro Max sa 26.2 lang ang anain. Sa feature dati dito spam calls, scam call, unknown call deal ka matin deny decline to call di kaya makakontak sa umlaw po kung makakamit sa ano. Okay, iPhone 26 version updated na to sa ulaw kahit may call dong headlight ilo spam unknown call deal matin tadi maka update nên tôi chiều cho nó trả tục lại cái hơi là cho khol tắm tôi cũng mình xịt lại chọc lâu vào bên mô mà bổ cá sao ta lại tôi không nên hút mấy mà cái gì 12 Pro Max cái này chung lại cho ngã đi lại cái máy 12 gì dâu lò cái mình scroll kia rail chọc lâu ní 15 every day 2050 xôm ngà जब खता चुन अजाब के नाराज मुही मावियल ते मिस खोल से खवियल ते का स्पैम अननोन खोलवियल ते का iPhone 26 version update ने तो चुन खवियल ते का future चुंगा तेल मिस मखा देती न खंजोल आती चुन का हेन iPhone general न कल लाये about आखिर जोल about mo bawa ken ikahen 26.2 26.3 zong nga khaw me software update nito chun future khatam pi chu chunga chun spam unknown call por vil tika spam unknown chu spam chu scam por mo vai por scam spam unknown ma vil te call chun por ka ama tin automatic in na contact chungเรามีในไทยเรามีสิเจนมาติดถามมาเราจะโฟกัสในจอบสิลงจากคันนะโฟมค่ะสปอร์ตอัปเดตแล้วมาค่ะฟิวเจอร์ช่วงตั้มปีละกันมั้งอัปเดตมีการให้สปอร์ตอัปเดตอาเคนอัปเดตในตัวเพียงขั้นจน 26.2.3 ขนาดนี้การให้ 26.3 คิดจะพันเราแค่12 Pro Max sama macam iPhone latest version update kan itu asyik con tampi future cuma mi tampi lah kapun kat mo kita sharing kan tu okay hoi level te cha tu special mi iOS 26.3 beta si mi latest version se mi hin iPhone ma update nito siya John spam call, scam call, unknown call via te kama ni nathai lo mi no contract chung minung silo kan John deny decline ato di nga lai kai hawlon ama ti kan an pi piak di lai ma lawa kan John mai hi iPhone 26.3 version update nito lo John maka future kaเต็มเลยแล้วฝนโม่มาจะเชิญอัปเดตจากตัวเราเห็นgeneral เห็นสปอร์ตอัปเดตหลายแค่คิดจะ12 Pro Max จะมาเทียบกับพันเรา 26.2 เสียมาหนักสร้างได้สิ่ง 26.3 สเกลมาคาร์บอนวิธี